Odong pidato. Odong aja jadi cetok. Empian mon sak sesak ro. Kaan ro ka. Usongai dina. Songai. Ah iya. Cak wangang kowe dak iya ro. Coba aku kabah dina ndek sakali. Ada wah. Punya ring-rim mendadak. Ayo, Allah. Ikan tu macam lah, anu ke? Ya, ya. Sekut saya ke sungai kan? Songai. Tak tahu saya ngojak aku. Saya ke sungai ya. Apa di samper roh ya? Sedang dayar ya. Saya ngapa tinggi? Dengan modelan dua tinggi. Dia rumah jalan lagi. Lu ini kan, lu mana lagi? Dia nyerah cara roh. Apa yang bangun lagi jeding tom setok. Ya jadi ngumbianan dia kita bangun. Anu ambian benih keporan lele kadung lebur ke sungai wah ke sungai yang mana? Ah coba roh kan. Beri apa ini? Tabir de iya lu. Ada apa? Tabir ah? Kalau nyoba banjir. Wah, tadi di nak banjir benar. Ada aja kebiakian boleh. Tak tahu. Allah. Bocor tak terjering dina. Ya anu tak mulai somai. Banjir. Banjir. Jadi kalau kendala orang bisa saya ingai sungai itu. Engki coba beri tabir. Pak artinya angkep beri jeding gitu kan. Ningi sungai itu. Kalau nyok banjir benar yo. Udah aja wak monod sering di mana. Sampai sako boyer ruang. Oh dah. Dia tak tahu dah lah bacaan. Kalau nyok pakai tempan jadi tak. Kalau taruh norak. Boleh tak ini. Kamu loloi kalau nyok banjir. Kalau nyok benor kan nonton. Ya. Saya nyari solusi wes, Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Lanjut. Jadi Kak Dito berharap harus dimulai. Jadi sambian maus, mari sholat, maus-mausan, maus. Boleh, setong jetok. Pada bacaan yang roti bahdan Kak Dito seluar biasa je konten kula. Teromati Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Coba biar tengah bacaan sendirian dak guru rata-rata telok yang salah dapat ke ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam baca petong kali. Nggih bener. Guru bade sing ngocak njaan gini ka aten rotib. Kenapa? Karena pernyoonan luar biasa teromati Islam. Biar nanti HP sambian ni kemon baterainya kita rusak. Kini kemun perpaan baterai nampon lah karet sekian persen, karet 10%. Kini ngecas. Saliin cas, ongke, osak. Tapi mun baterai ni sesuat, baterai ni serosak, gak ditobar arabu, isotok kalaban pengecasan, tak saja. Sami sarang gula ban sambian mun bahmate tak nyambi iman ban Islam. Pakalar saya tahlil ring 2000. Pakalar saya tahlil saya ring 2000. Tak masuk. Tak masuk. Kenapa? Suap. Baterai na suap. Bener. Yo bener bener. Tak mon HP gini ngoboy baterai. Bangar mo na nga mangkeni ka gula ban sambian siya hadir manika. Kula minta asa saja siya hadir ka dito mararabu. Setelah juga dito minta ke Allah Ta'ala. Berharap-harap cemas. Termati Islam, amin. Dengan baca. Ya, tadi baca. Ya dan jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Boleh? Ya dan jalali wal ikram
ya dzal jalali wal ikram. Yes.